Awan, anak ko. Apay nga ron nga gimimpaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabadok. Tasaan mo nga umanay kanyak. Kasta ka di, nanang? Wan, sa dino ko mga ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan Uwan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita Nood da ni tatang mo. Ibagam adagos kanya. Sa di na tinapanan ni tatang aya. Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Ada siguro manan iti ayan dagiti gagayem na. Saan mat ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen amakaraman kami iti itlog. Mala, awanan ti adupay asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay nanang. Agtugaw kayon tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanan? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga namabisinan kayo, nanang. Di nakpagdanagan, okay aklaan. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko ka ni nanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti pandangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Ngata? Siguro. Unak man no nakaturog kayon. Saan pa'y nanang? Ur-urayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige, nanang. Good night nga rudan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay lako ma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramidag. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray siyak. Diyak mat ammo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti aramidan ni Loreto, numaamuan na nagtalaw ti asawa na. Papagayam, di yung liwayan na denggen, tituloy ta seryeta yung itaalawas na pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manen ti pamilya na. Kalpasan ang naikat da ito iti trabaho. Tinagin inom iti ara, ti sinangsango na. Katkabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo ading ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray siya. Diyak matam mo. Marina, itimplanak man iti kape. Tatang, awan ni nanang dito'y balay. Anya ti kunam, Cheryl? Demi mo, no sa dino tinapanan na. Awan mo titay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan na tayo ni nanang, tatang.
Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga ramidan amin, no awanti inayo. Awanan dagiti bado ni nanang niya. Inala na aminan. Ibadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsubli pa dayjay? Rugyan nyo kit din taging pake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayumat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni nanang nyo. Nagtalawan. Tatang. Agawan yung taging pake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadal mi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't mabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, nanang. Anya, Da kayo pa lang ti makamo kadag iti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. ay una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla nga agbayag nanang. Pumanaw ak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man anaimpag anak ko. Sayang ti aldaw, nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di agardin kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Nagsapo lang iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamo kadag iti ubing. Nagpa-share mo't gayam damanong Loreto, nanang. Nagpindot ka anak ko. Anyat kaya ti asawan, nanang. Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito, itagtrabaho ka no. No kasta. Dituin nga agnad dagiti kakaanak nanang. Wan anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apahin, nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Di ko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay. Kinairesponsable. Tikas tangar aramidan da, nanang. Hello, Manong. Nakawag ka, Mat. Anya ti masapol mo. Sa dino ti ayan mo ay ita. Adak dito yan ti kumparek. Kasano nga rodan dagiti ubeng. Da kayo pa lang kininanang ti makam mo. Agtrabaho akpay. Ngadan to tangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak aya, Manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan kon nga atidugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Ngam apay ang nagtalaw, Manong. Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpad ti kumparek. Pagsaritaan mi ti may papaniti trabaho. Umawag ak to manen. Bye. Oo, na yan ni Manong. Nagimas ti luto yu, apong. Uwan nga ro, dapong. Kita laang manan ang makasita kami iti karne. Awan namin kastoy, iti pagnanaudan mi di. Una, tawan kwarta da nanang kentatang, manang. Ado pa'y tinabate, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, apong. Malamangan kayo lata, apok, takasaritak pa'y ni Uncle Amarlon. Saan kayo ang mga napong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle Yo. Nagkapuak di ta pagadalan itay, nanang. Anya timbagada nga'y. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. At the requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amuno ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni Manong, tanusan na nga ilakad. Una, tapno amuna lang. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga'y dagiti gamit da. Gumatangak to. Adamot kidilistaan kanyak.
Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kasi damot ngamin no baybayan tayo ida, nanang. Ala, ti Diyos ti mang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la ko ma, tamatsambaan man ang timayat a presyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy. Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle? Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yun, umanay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Ang yaman ng Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. At damot lang ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, ah. Yehey! Ang damanin baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Wan nga ro, dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan. Wan, Uncle Marlon. Makatawanan tinapalabas. Ngamawan la ka di timpaw it ni Manong Muloritaw. Day tangarod nanang. Naimbaglangan tamaya ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti aya ni Manong Loreto ita aya, nanang. Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. No daduma, kasla agul ulbud pa yun. Un nga rod. Tunggal ag text ede. Kat agpaw itak to, kun kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Ay, tangarod. Ay, palodam man kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni Manong mo. Di na mo't kumustaan dagiti putot na. Natawag kayo, mat nanang. Kano kang agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado. Awan mat ngamin ti husto asweldo. Di ko nam idikat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Naman niya ngay day tama paspasama. Anyang ro ti maramida, kat manulang mat ti sweldo. Si kamot ang tiyagbayad iti silaw kan danom Loreto. Nay, sino day jay? Ha? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kit di mat. Adda nangag ko abusis ti babae. Sino day jay? Hala. Ada pa aramidak. Tumawag ak to. Into nagpauitak iti kwarta. Asino dyan mawag? Inanang ko. Anya timpaganakan ka? Salsaludsudan na. Ano kaanong agpauitak iti kwarta. Ti ina nga dagiti putot mo. Diyak mo no sa dino tayan na ita. Saan mo't amabalin asikalaan taggastos? Amo na ka di ti may papan kanya? Amo da masikuga? San ba ay? No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to. Ngamsan pa nga ita. Madamat ng kadakwada, Numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Isuka di ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya nga timbagana? Awan mo't kit day. Sinaludsod ko laang no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo Awan samat kwarta na, apong. Day tangarod ti parikot, apo. Kastamat laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, di tan pagsaritaan ti maipapan iti day taba nag-apo. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay, wan, apo. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta apo.
Iso asay saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkabsa. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbaga na. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kaday. At da aramidak ije garden inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting nga anak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado day ta anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anyang iti ko nana. Adda ka di ipawit na? Awan nga rod. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot Kaasimat dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae. Kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na day jay. Tadyak met masigurado no busis ni Marina day jay. Ay, adalakit di manen sa bali a babae a kadenden nana. Apong, adawad ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Oray siya, Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min aapong. Naimbag pa'y ni Uncle Marlon. Nasaya at kata kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amang martok ni Uncle. Un nga rod. No idi, kastaw na iti danag mi no agawid ni tatanga na bartet. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanen ang mapasamak dayta, apo. Nasingpit ni Uncle Yo. Kas makita yumot. Kas lapud-pud no nga anak, ti pangibilbilangan na kada kayo, akaanakan na. Itay pa urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ngay, nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo a boses ti babae, di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga rod, anak ko. Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Kasano ang naibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada jay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsak kan kuanay jay. Ay, naglukon da di akabsat mo. Sa nabali nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo mo, Loreto. Atoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo. Dahil lang tinabati. Binayadak pa yung aming tiabang tayo. Agraman ti utang ta di ta store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya ngay tigastusan ta. Pabitlang, kamayay. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawang daytoy, Manong. Anya ti aramidan ni Marlon, numaamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na. Papagayam, di yung liwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita lawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod na anak ko kan Marlon dagiti ubing. Taon tinaglabas, ngam awan lata ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ayan nga iti sweldo mo, Loreto. Antoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo kanya. Day talang tinabati. Binayadak pa ngamin ti abang tayo. Agraman ti utang di ta store. Tapno saan nga isupay a pampanunutan. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaruno abulan. Anya nga iti gastusan ta. Mapitlang, umayain. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon da ito manong. Pengin may ka. Pudno gayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jet inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina irresponsable manong. No awan tinasayat nga ibagam. No imay kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atat tayo nanang. Adda sa bali a pamilya ti kapsat mo. Unanan. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyanday babae. Anya, di na lang arudon maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manan iti sa bali. Day tangarod nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak amo nanang. Saan ko na sinaludsod? At damot nga min jay babae jay. Kan maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan, Saan laeng nga ita ti aldaw. Pagbabawyan dan to ti kastang aramiden da kunakmadan. hello. Karawag ka, Mat Marlon. Apayaya. Adamanan babayadan dagiti ubing je pagadalan. Awan pa'y suldok. Sikapay lang ti makamo dita. Pangasim kumamata manong. Tulungan da kami kumamata ni nanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan. Pagsardengan nyo idan. Da kayo tinang-enroll kadakwada. Ita, saktirang-rangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagin lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdantan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramidan yo, manong. Anya timbaga ni Manong mo. Mangtad ka de. Awan kano kwarta na, nanang. Anya, Ay, makapauma mati makisarita kan kwa na. Siyak pa'y kidin ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. kasano nga rudan da ita. Manong aminan ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amutay daduma. Ala, siya kung timangtag, tapno mabayadan nanang. Ay naagyaman akman ang nanak ko. Para mutlaang kadagiti kaanakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsable nga anak. Isumot ti kinairresponsable ni Manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak. Tadida magayang kabailan at takderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Iso ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang manyangay ita, marigatan damatlaan.
iti high school, apong. Wala po. Kamaudyanan na. Ag kolehiyo kanton. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa kit elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Ala, bayam apo. Adamo ni Uncle Yo Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon, apong. Da kayon titimakder nga ama kan inami iti kapisat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay na apo. Makapasangit mo't ay tanga ibagbakam. Tears of joy lakit di dayta, apong. Una po. Mala, budtuyin dagita aba daw ta iplantyak. Tapno nakasaganan taon. Ni, nangalaan yung iti plancha, apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yo kin ni ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam dayta, Manong Loreto. Kung aktumat, si Kati Sarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton umay alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol nga agtrabaho Taado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementarya nga awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya. Awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak matabisi Ay na, Manong. Agraman presensyayo. Ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma. Tadi mo pagbabawyan dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Ay, nakangagak pa'y kitdi. Gusto nga minin. Bayamon ni manong mo. No day ti desisyon na. Anya ngay nga ron ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitin tayo jay tao. Asino nga ron ti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay si kanton May mayat samat no da kayo, nanang. Ay nanak ko. Siya tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mo. Nakababay, nanang. Mawanti rumbo nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinuportaran dagiti kakaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Sigurado ka, Eric? Wan, Uncle. Bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya kami ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak abagay na ti kawas na. Saan ka di, manang? Katuan mat. Kunakto ba, Uncle? Ala, wanan. Huwag kayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngami. Ano san tayo nga aguray, Nasaysaya atin ti masapa. Ngam ti maladaw. Agtrabaho ak San Loreto. Nagtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwela ti maysa. Mangala tayo iti babaunan Di supay apaggastusan manen. Saan ba't amabalin sa anak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mun tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa'y ti di na mo ti agtipid ita? Pudnumad. Amok ti agtipidan niya? Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Uray anya pa'y klase ti panagtipid ti aramidak. Kurang lata. Narjod ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laingan. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang? Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka? Salud-sudan pa'y lang? Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnagda dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. O manugot na nga ta? Sigurado da ita.
Kasano no saan? Sakti amada, abdakar ba nga kadakwada. San amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karbanga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Apay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya kung ti makamo kadagiti putot ko. ay san amabalinti kas Loreto. Sakti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Sakti ama dagiti ubing. Adda karbangak kadakwada. Wan, sikat ti ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo kas amada. Wen, amok nga do tinagkurangak. Ngam sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya ti aramidan nyo ditoy? Imaya, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayong madgayam. Imaya, takuyugin kayo, anak ko. Kahit ko ang makumpleto tayo manen sa nga pamilya. Mangmangagyo ka dit ibagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, ited ko amin na masapsapol yo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Sakti amayo. Lilipat na kami ti Mano atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Gusto timbaga ni Manang. Nawan daapong kan Uncle Marlon. Timiam mo. Amangan numay sa kami matan kadagiti agpalpalama di ta kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang. Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkel dan. Tiyak manamukin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, una yun ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ida. Kurang laangan nga iguyod na ida. Naranaklaan ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublin tumananday chay. Sapay la kuma, tairananang addak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami iti nalapat. Anya ti plano yu kanimanang mo, Eric, anakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano? No di na kami pagadalan. Kasano? No kabilan na kami. Kas iti aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko. Agyaman kami lawanay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanyak, kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma amaihawawan. Kat ti kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumat mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasak to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kaskan ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot kan titawon ko. Mabalintay mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't iti biyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak, no dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano ngay? Nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi akon iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayan dahin ton bigat. Siguradong lang nga umanugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada.
Amangan mat no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Urayan niya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida Sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag. Kalpasan ti pandangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay kadi. Imayak, ta sukunag ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl, kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Di napalabas, namuan da Marlon ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Kat nga po taawanan tinamnaman da suporta ti kabsat na. Isudan nga gina titimmakter adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto kan ani. Tawan ti mga sikaso iti anak na. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alan dagiti putot na. Tapno agdadannadan, kas may sa pamilya. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu ita alawas na puluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Dagiti ubing. At ang klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 ita malam. Apay kadi. Imayak, ta sukunag ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alaan. Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya pa'y ter aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sika ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti may nga ama. Sige, danugan na pa'y manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos na bastos. Ngampod mo ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakil da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babayin mo ah. Feeling ama ka mo. Sika ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di ta kaya ti sumurot kanyak. May samot di kabsat ko. Kontrabida. Kasarang marudan da ita. Tawanin na. Sana na matuloy ti planong magtrabaho. Una yun ay. No mga latang amin iti tangdanan ta. Isumot lang nga gastos ta. Anya pa'y ngay nga rod. Anong usak manan ah? Agtipid tayo nga minan na. Anya nga tanong abroad ka laangan. Oho. Dakla kaya ti agabrod. Tak
Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak Kaasi tayo nga agan anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda. Isu ti anusan tayo. Diya kaya ti agabrod ko nakmanan. Imay ka naman ni tatang dito'y itay. Manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon. Anya tinaramid na ditoy. Umay natako masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung arod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak nga rod kin ni Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana? Aging gagayam ita kat violent tilata. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ang ti panagadal ta. Ano tama-tama nako? Kinabil ni Manong, nanang. Anya? Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. Masapol aya adanugan na ka. Amuyo matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas jay agalad na. Na, tanay limbitang unta matam. Sa nabali agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang. Anya tinsusuruyo kadagiti putot ko. Apay, anyat insuro kadakwada. Amok in brainwash yo da Eric and Cheryl. Tapno guraandak. Sana masapol nga aramidan miti kasta Loreto. Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Amo managtalaw ti inada. Ngamanya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidam ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manan iti sabali nga inasawam. Abay, iti pa nagkunayo ka di, kat saan ka masaksaktan, nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitak manin nagbalin ka nga responsable. Sana da ka sa mga asawa ka manan. Angam sinupurtaram lata kumaadagiti anak mo. Nanang, Imparignam kumalata kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong ditadala ni tay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mat subli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita mi. Mariknak ti panagbabawin. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan amamok ni manong mo anak ko? Sapay la ko mga rod, tanaka amerism. Sapay la ko anak ko. Maasyanak matkan kwa na. Ngam kasyamat ngamin ti pakpakita na. Ditay agsarda nga kararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na.
Kat aramiden na noan niya tirumpag. Sa din tinagapom si ka, Loreto? Itayan da nanang. Na, anya pa ilaan tinaramid mo jay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya. May papan ka dagiti putot ko. Gusto ni nanang. Nagbiduta ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi ka da Eric ken Cheryl. Agraman ka da nanang ken Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget. Adaak, nanang. Marina. Ala, sumra ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman nanang. Kumusta kayo? Nasaya at latabot balasan ko. Dakal tinagbaliwam. Ang hapuan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dagita. Pasarabo kada kayo. Pasensya kayo no itala ang nagpakita. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno makaabroda. Isumat lagayam. Nagmayat po ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mo nga agatal. Agyam anak ta pinadakkel yo anasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapukok mat dakichay. San mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samot ita. Jakpat ida makita, nanang. Ala, ano samte aguray taadda klase da ita. Kumusta kayon aduha, anak ko? Sa di na tinagapuan nyo, nanang. Mano atawan adi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon, no pimanawak asan ang nagpakpakada. Apay-api nanawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakaste ang madanon nyo? Amangan nagpalpalama kami meten. Nusan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Sana mabayadan ni ti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang. Pudno tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawi aklata, anak ko. Kat sapay lakum tay kandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanya? Nukasta, nagabrod nga rod ni Manang Marina, nanang. Wan, Kanya nga'y tinagsasaritaan nyo itay awanak. iso timang paadal ka dagiti anak na. Nasaya at matnukasta, nanang. Tani, dakkel ang tibabayadan da. Kat sa dino ay kano ti pagnagdan da. Dito'y balay lata. Taday tamot ti kayat ni Marina.
Ipatarimaan na kano ti balay. Saan ang nanang? No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadalda. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adakan ko na dayta, nanang. Sa bagay, dito'y nga agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dahito iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobrang samot na ito'y Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti daduma. Kas makita kat ado tinaskan amatarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan ko nga awatan dayta. Pangaasiyo nanang, awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yo para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok amabalin nga aramida, nanang. Agyaman ak nga rod, Marina. Awan rumbang apagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laang balasang ko. Tabangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang? Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gaan ni Uncle Marlon inton Sabado manang. Ay, wan anya. Anya nga tatimayat nga irigalo tagan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende ano niya tikayat ni Uncle. Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin tamat manang. Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno da isuot na. Into nagsingir iti bayad tinateng na. Una niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pailaing dayjay. Di high school ka manang. O nga Rod. Nabayag asan ang nasuksukatan. Kitaan no anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simbangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya dayta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle Ita. Saan ka di? Ay, wan. Kasangay na ita. Iso agi matang kami iti cake kan lechon. Pagsasangwan tayo. Kan inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay naapo. Isupay ki di dayta nagkastusan niyo. Adamat inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang dayjay. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Leo, apo. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gaya may ti cake. Kan anya dayta? Lechon? Unangkal, para kada tayo. Ay na, isupay kid di naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadal yo. Uncle Matt. Regalo mi nga Rod para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos!
Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalintay mo di sapatos ko. Daanan day jay uncle. Masapol ang masukatanan. Natuyin di plato. Mga tayo din. Agkanta, kan akararag tayo pa'y nga rod. Tapno, maramanan tayo ti ginatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanang, dala na una ka pang panunutak. Anya dayta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex ko iti. Tapno adamang suporta kada si Erel kan Eric. Ne. Apay mat anay bagam ti kasta. Wala. Tano na nga sawa ak. Amangan mo saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti ka anakak, nanang. Saan siguro akasta anak ko? Amangan no saan lang ada kayo kini Jenaline tinaituding iti tunggal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tay ti panunot ko, nanang. Awanan plano ka mga sawa. Na, apay ngay. Sa bali latamat ano adda bukod mo a pamilya anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalintong nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti ka anakak. Naragsaka kon. Saan siguro apara kanyak ti mga sawa. Nagaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Mano abulanan, nga iso ti mangmangtad iti allowance dagiti ubing. Apa di yung bagbaga kanya. Italangot nga imay ka. Huwag gaya. Iso pa yan tinang patayrimaan iti balay. Anya. Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita amita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na, tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Di na magyo ka di. No sa dino tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong iti gayem na, tapno maka-abroad. Anya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagaya, di uliwaya na denggan. Tituloy ta seryeta o ita alawas na napuluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan asin moro da Eric kan Cheryl kan ni Loreto. Iti panagsubli na ijay syudad. Nasakit nga rod tinakam ni Loreto. Kat pinabasol na ti inana, kan ti kapsat na. Iti may sangal daw, nagpakita ni Marina, kat nagkariapagadalan na, dagiti anak na. Papagayam,
Denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nakaumay ka mat, Manong Loreto. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Wan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso timang mangtad iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo imbagbaga kanyak. Italangot nga umay ka. Un gayam, iso pa yung tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina iti. Angam kita mita, Manong. Araramidan na matanti kabaalan na. Tapno maited na ti masapsapol dagiti anak yo. Di na magyo ka di. No sa dino tinapanan na idipimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw, kat nagpatulong iti gayem na tapno maka-abroad. Anya? Day tati pudno, Manong. Kas makita ka, kat pudno mat dagiti bagbagana. At da negosyo na ijay sentro. Adda ka di matan sa balya pamilyana. Saanan anak ki asawa. Sapay kuma, taaramidan yu matan ti responsibilidad yo kadagiti anak yo, Manong. Pag tinulungan yo, tamano at taon laangan, agturpos dan iti kuleyo. Anya ti aramidan diti pagadalan, tatang. Kaya't kung nga itad da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwarta amat dayta. Para iti panagadalyo. Adain ti dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali mo ti aggapo kanya. Agyaman akno kasta, tatang. Amom mo ti Facebook ko. No, dapay ka sa pulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwan, tatang. Ibagam to kini Eric Ken ibingayam to iti allowance na. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang ted ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang. Idi pa'y napalabas alawas dayjay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinin. Tapno bumawi kadakwada. Kasta aklunam dagiti bitot mo. Wananang. Saan ko nga ilibak dayta? Sa apay la kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang. Aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Una, oray saan kayo nga agdandan na ni Marina. Panunutan nyo lahat dati pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo, sigurado ang mapakawanda kayo. Apaya daytoy lang tinted mo, Loreto. Dahil talagang tinabati ti sweldok bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay dayta, no agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat. Tasaan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikikam iti kwarta? Nagtugaw ka, tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasimani, ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko ang makiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina. Isumat lagayam akurang ti kwarta nga itidad na. Tadamat gayam kainagaw mi kadagiti anak ko. Apay nga igamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan daytoy, Loreto. Ha? Ik-ikam iti kwarta dagiti anak yo kini Marina. Saan akong nga gilimot kan ka? Pudno ti imbagam. Agpampanunot ka kadi, ha? Putot kumatlaeng ida. Kan may sa. Italaan nga ikak ida iti kwarta. Panunutan mat dagiti anak ta, ah? Ar-aramidat ti amin nakabaalak. Tapno maitid ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom dayta. Kas labas
Ipasol ko pa ita? Ar-aramidak ti kabalak, tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsi ka, sursurwam met ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority, no di kat dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak lang nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Tasaan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta. Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kaya't mo suportaran dagiti anak yu ka ni Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak lang. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Awan pa kayat. Basta ti aramidak. Agyaman naklakay. Aywan gayam. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, met. Gumatang ka. Oray basit akay. Sa dino ti papanam? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maramida kat anak mo matida. Agyaman ako na eh. Awan rumba nga pagyamanam. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Adumatin listam, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklangan. Sakbay ang mapanak iti ayang dananang. Naadakan ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl kin Eric ngay nanang. Adada ijay kusina. Apay ka de. Ang mga no kayat dati ag-swimming nanang. Ay, diya ka mo, anak ko. Kasaritam ita. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit ka na resort, Nalakalang matibayad ijay. No kayat da, di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka di iti garden na? Wan, ang mga no paawid mo tanday chay. Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, met. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee ijay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka no? Ijay. Iti kasit gan a resort Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmat. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay, sino gayam ti aggastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apo. Adda kwarta na. Ada siguro Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Adupay mo di ginatang yo iti napalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot it-itad ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man, tapalubusan ni Ani. Diyak mo, noan niya ti saritaan da. Nangasawa gayam manan ti amayo, kalpasan ti panagsinami. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo ita alawa sa napauluhan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinapay ag grocery, sakbay na agawid ak. Ay,
Saan nabali? Nasapa pa imat. Ni Sheila DJ Di asawa ni Albert. Kan... Adda ka holding hands na lalaki. Surot ka. DJ, nagturong da ito yung tile. Video pita. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. Adda ka holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyan ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan dayta. Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Dayta ti pakaragsakan na. Amangan mo ang sapsapol iti sabali nga arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akasto iti mapaspasamak. No hapay ngamin nga imanlugot ak iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jak magustuhan dayto linutong asidaan, nanalolit. Kat naimas mo't dayta, ma'am. Magustuhan to pay da senyor kan Sir Albert. Dayta ti sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasumbat kanyak, ha? Aglablabos kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kadayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa balik asidaan. Agluto ka? Ano kayak, ma'am? Ay! Anday ko manan. Imbarsak mo ba din kanyak ti tinidor mo? Natamaan manin ti ulok. Amahan no kayat mo, aday to'y bubuungan aplato ti barsakuhan ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal kalatan iti kayat na. Tapno awanen parikot. Agik katakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnagan mi ang nasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan diti balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko nga. Ngam amangan no siyak matla ti madaksan. Ngamin, baknang, maramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat na nga aramidam. Tapno awanen ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy! Umasidad ka dito ay! Ma'am Sheila. Ada kadwa alalaki. Wan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisaga na iti pagsangwan ni. Ay, ewan, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay ang nagpupok na dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati ko na akasinsin na. Ay na. Ay. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggandyang a babae. Nanalolit, kaya't ko anasaya at tininlang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan?
Basta aguli makalatan iti makikita, na? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo di ta silid mo. Ay uwan, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka. Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalolit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito magbidot ka. Amangan, nubang kay muntulaan ti agahawid. Ijay probinsya yun. Ha? Ay, sa bagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Amuklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaam dayta, ma'am. Awanan ka itibain. Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaid ka laang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko mismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko alalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kun asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanaskan amamuam. Kanda ito'y titandaan naman. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti pan nakabagiti lintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatag. Saan ang mapunas dito'y pusok? Kunamot anata or dayta nga Albert, kan bak ng pay. Siyempre, natural ang mainlab ka unay kan kuana. Kan, adapay singin ngamin nga anak yu. Dayta lang ta pinagsina yu ida. Kailiw ko ni Maria Angela, ti anak mi nga dakan kuana. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mat? Wen, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Tiagin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may nga anak yo. Perla, amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. Saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod takasta. Albert, sikat ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton kanikadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wen papa. Makamuka no agmay ka amapan, wano mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani? Sabagay, awan makunakan kwa na. Sige, sikat makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapod no ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho. Sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sikat ti mga iwan ka ni baby. Di mo kong pabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan ka ni baby, ngem ni Sheila. Tamumad, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanoad ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makamo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adto yan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Agkapi kayaw, ta isaga anak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, ija opisina yaw. Sige, awan kayam.
Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti daytoy abulan. Wan, sir. Dinayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yung senyaw? 3 na bulan tinapalabas. Noin nga to yung tisweldok, sir. Pa'y nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas itisigod aswil daw. Anya, Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Saan nakmat nga agbisin dito'y, tanagado mo't timakan. Saan dakmat nga imutan itimakat, senyaw. ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan ti mangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wan, sir. Itatanapanan ni Papa. Adda pang ibaunakan ka, nanalonit. Agtungpal ka. Kat ikan kay itidakkal agatan. Anya kay dayta, ma'am. Nabayagan dayto a plano. Ngam saan ko ang may patungpal. Gaputadda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalakpan. Anya ka di nga min dayta, aya, ma'am. Pukawam ti ubing. Ha? Pukawag? Anya ti kayat mo asawon, ma'am? Makaamukan iti aramidam. Basta mapukaw ti ubing dito balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan no kaipakan iti tigre. Tigray. Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo ken ni Albert. Agsumpat ka kanyak. Tasi kang tumat ti sumaruno apo kawak. Kwa, ma'am. Sige. Siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di kagdanag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipapaaramid ko kan ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin a parikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksan. Natural a mairaman ka. No maibalod na, maibalod ka man. Maawatam? Oon, ma'am. Ay, sige. Siya kon ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ariglado, ma'am. Agtungpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Adayta, naranakan ni baby. Naisaganak mo't kandag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanodyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Katdakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam nanalolit. Apay adi ka pa'y lagunay. Awan, ma'am. Sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya ngagtungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga daparikot. Sikati umuna apo kawak. Maawatan. Huwan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat ta maywak sa iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla.
Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutak ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No ada sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti inted kanyak ni Albert, idinaudi a panagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma a kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasayat mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, inton dadakkel dan. Wen syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasayat ang masakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kan kuana, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awilaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan, jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa'y ti anak mo, nga adda ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa ang mga napagtaudan pa'y tiriribok. Tinaskan kanyak, nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Pagtugawak man pa'y dito'y punti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito'y alugar. Iso nga awan makaam-am mo kanyak bitoy. Ay, inay. Nagsangit magtan ni baby. Mabisin siguro. Itin ko tayong saganak adedi na. Mabit laang mon, baby. Taala, tay di din wan. Oh, atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda kasaklakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Anya ti agururay agasat ti maladaga, ani Maria Angela. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas
Saan nga ayatan ni Albert ni Sheila? Kat ni Corazon ti ayatan na, nga uray pa'y nagsinan ti dalanda. Iti sabali abangir, nagtungpalata ni Nana Lolit iti impaaramid kankwana ni Sheila. Ngam saan na pinagaramidan iti dakas ti ubing. Kat pampanunutan na noan niya ti rumbang nga aramidan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisain. Ay, anya nga ta ti aramidag. Saanak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan ti mang padakkel dito'y ubeng. No sa anak nga agsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulan, kat da kasaklakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramidag. Sapay la ko ma, ta makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na ang mga ampon dito'y ubeng. Agawid ta na Milay. Nagpakada akong itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga ron magkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matijay balay. Magnatanatan. Exercise. Ala nga rood. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayang ti magmag na. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin kan ka, amang kita iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay pailaan nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di iti makisarita kada kayo. Maipapanitian niya, Nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Kat da kayon timang padakkel. Ano niya? Sige, da kaming timang padakal iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, Nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pailaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, Nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko. Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asublian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kumaanawaya aklat ta amang sarungkar kan kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nagkinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin amaamuan na nagsikugak. No kasta, asino ti ama to'y ubing? Ma'am. Awanan, pimbo sayan. Ha? Pimusayan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing? Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam,
Awan am mo kakabagyan tinakirilasyonak. Kan maysa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubing. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimmang bay dito'y balay. Maria Anghela tinakaborda di talampin ti ubeng. Ma'am, Wen, ngam awagak lata iti anghela. no kasta. Desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Tamo mat ngaging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang kasanon no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday tinuubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang ayos latta kanigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana. Gaputa may nga ina. No apay mo't day siya babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga ta nakaanak pay. Kat padak mo't ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sa bagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, kasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala, ma'am, adda akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man no nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayang? Pero, kailiw ko nagiti anak ko. Natural akaili mo, ida. Taanak mo, ida. Sakat ubing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin ka nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapa tapay nga agriing inton bigan. Masapa ta nga agluto. Nagsapa arom-romwad dagiti amo ta. Pero, Ala, huston, di ka nagsangit pa'y. Basta panunutam, anasaya at ti kasasaan dagiti anak mo. Itakalaang asimmang pat nanalorit. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan bang, awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamanong aldaw adi ka nagawin. Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo, timbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day ta ang karayan. Ijay adayo, ma'am.
Naglugan ak pa itibas, sakbay ang nakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kani? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaron. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayo ni Loli. Apay ajak nakita iti dua nga aldaw. Naira na laadiyo nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti salad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na yung bag. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, Jaybar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito yung hotel. Good boy ka talaga Alang Rod, agpaalaklangan iti inumanta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahi nga ubing? Wen, ma'am. Tanapintas mat ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay na. Ay, napintas to'y ubing. No kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maagdaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulata, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kan kuana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko kan ka. Pakmakan? Amumat kanyak. Sa anak nagpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang arod, kastapay. Agrubuat kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo matan kinibakit mo. Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Iti kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw ngay masidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kinihanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan, Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan, Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. among matasaan ko nga ayatan. Kasanok nga awagan iti kasta. Ay, una niya. Sa bagay. Ala, aglubatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawa, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka gumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainip ko ni Maria Angela idirabi.
Anya tinaitagtagainap mo may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanungag sangsangit. Ay, saan mo't siguro akas ta korason? Perla, madanagan akpaykit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay na korason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agong ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jebalayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumrad. Bukas ta, itulod ka nga rodan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay balayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Angan, Di ka nagkadkad. O sige. Aglayon talata ni balayo. Nangag mo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolin? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga ited mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok nga minti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itad. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangtaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolin? Sige. Aramidem tamadaksan ka. Oray man? Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, amam. Nang runa, taksi ka ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagaklaong mo't ati pudnaw. Malaki din. Yun tay tangdan ko ngayon ka rin. Tanong saan? Ay, talaga nga agipulo nga. Oh, adto yan kitangdan mo. Adda aming iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad, ay ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot na natangsit kan. Ay, ti kunayukit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargan kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik dayta a kwarta. Padasan nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan to pulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawon ti intangdan yu kanyak a kwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduday ti a kwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko latta na iti a kwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya da ito kontra kan ni Ma'am Sheila no bilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo tamanan, Perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Wan nga rod, adamanin na yun ti urnong ko na. Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Di lakatukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta di bang magam kanya. Ayun palpalagipan ka laang gayam. Pasyak, kasta ti araramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaang. Ngam siya, addaak dito nga agrigrigat.
Doon ti pagantadala makabsat mo, saan ka di? Wen, ngam jay lakatukad ti kasapulan dat ititid kaw. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnomar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no adamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad. Iso a kontrolom latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, siningir ni Nana Lolit titanggan na iti impaaramid kankwana ni Sheila. Kat aramatan nanto kas ebidensya, no bilang taiso ti mapabasol iti panagpukaw ti ubing. Iti sabali abangir, binagbagaan ni Perla ni Corazon, adi na ipaw iti amin amat gadan na. Taamangan no masayang laeng. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pudno ati anak kan ti inamlaang ti agnomar iti kwartam, pren. Ngam anyangay ti ammom, no adamot mananggun daway. Kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, no mapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno nga tidaduma. Tapno sigurado asan ama sayang. Tasya, talaga akasta ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnomar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di damot agbayan. Husto ka. Ada na sa uninanang kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanong tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan, taing tapag kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawid ang. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras da ito nga imayak dito ayan niya. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pa'y. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat tamaira na apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag ka pe. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwana. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwana. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige, kat isaganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo B8. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, nana.
Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige, sir. At dalinutok a merienda. Patsyak ka magustuhan niyo. Sige tainak nang isagana. Danny? Amanda, At damat gaya man anak yo. Wan, Sir Albert. Adan anak mi ka ni Danny. Amanda. Anya ti... Sige, mabit lang Tainak ipaida ni baby Jesseled. Amangan nga min numalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Saan mi nga anak ti uban ni Amanda, Albert? Jak ang mono sinuti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Ha? Sapay kasla anak yo. Tanagmayat ti isam ni bakit mo. Amumot kan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan akayat ni Amanda amaadaan kami iti anak. Maging gayta, saan kami pa'y anaparaburan? At dan tulat ta. Kasta tinapasamak, Danny. Iso sige. Inawat kon ti ubing. Kaasimat. Kastagayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamot ten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na. Kasta talaga. Taan niya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailawan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanagnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Tanga inawat mo day tanga ubing. Makamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta. Panagkunak kat awan. Kan may saan kumat aparita ni Nana Mercedes amang sarongkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kuana. Sige, sikat ti makam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Alang rod, awanan makunak iti dayta. Ay wanam latang nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Jak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wan, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay pa'y ngagbusbusina. Wan, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kasi nga saan tang ag-asawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Kwasan. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta tipod no, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa iso ka no ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may nasaysaya at no dumakal kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputa insurot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam kunamat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam. Sumardeng kan. Di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasaya ta pagturungan da ito asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsalitaan ta, Nana Lolit. Wan, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak.
Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Kasigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kami. Word, ma'am. Ipasigurado man na imastisidaan alinutom. Word, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam tungarod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumango kan ko na. Sige, ma'am. Di oray man ibok-bok mo tibang banglo di tabagay. Tadi nakamad kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno, Wan, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni korason ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak di korason. Nga iti may sangal daw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit dimat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng kani Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbagano ka anaw. Bueno, mamati aken ka, Lolit. Itamang pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputain na lang ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasarita. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo noan niya ti pinanpanunot na. Takalat akas jay ti pangadyan na. Nalabit ang nakapagpanunutan. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamat no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik ka kumay tidakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibi ang kadagiti anak yo? Ngambala. Sapay ko ma, tagkikita kayong tumatlaang. Sapay ko matakasta. Ala, uminom tadani. Danggayan nak nga uminom. Sige, sika timakam mo. Iho, manon alawas ngawan kaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na ko man ni Corazon, sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin ko na nga ited na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kontaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tayo ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ka, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod no nga anak mo. Gaputa kas taunay ti panangaywan mo kankwana. Natural. Ubing dayta, Dani. Ken, kayat ko asyak mismo ti mangaywan kankwana. Kat,
Sa dino'y tanti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sikat ti mapabasol. Nasaok day taken kwa na. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano at talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oo, ma'am. Apay, pinawitan na ka ti asawa? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubi? Wan, ma'am. Bayam laang agumatangak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si Kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindo apay nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya me. No kasta? Amo dagiti anak mo ang nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mo't diti syudad. Kat saan na ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaamo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Ngam, sigurado ka kadi? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Ay, bre, kaya't mo ti maadaan iti anak, saan ka di? Adto ya, si dada anak amang ipaaykan ka iti anak. Iso adito yak silad mo ang matulog. Oh, Albert. Inturon na. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumuar kan dito'y salit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ga ka dita. Kat di naklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngam pulos adita nagkasilad. Albert, kasapulan ka. Rumuar kan dito'y salit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon latati puso kan panunot mo. Rumuar kan dito'y salit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursurunak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papananda nga ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, Mat? Kasla agong ungot nga min iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawon sinyaw. Ay, pilya ka, Matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipod numot, senyor. Kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malagit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpalt. Saan to nga ta maurnos ti relasyon da Albert kan Sheila nga agasawa. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo ita alawas ana paulwan. Na ikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo
iti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkaran ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy, asarungkaran na latta kuma ti ubing. Imanugot mat ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan mat daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas at napauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir Iso ama ditirik na na. Iso aday jay. Agong unget arimuar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka mat Lolit. Awan lati di mo may bagbagay. Pudno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wad, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila intun sumangpal. No sa dino nga tatinapanan na, katrabrabeen. Uy, Ray! Ito na pa iti anak. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ito na pa iti anak ko na. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay kasama! Balsan ka! Dinagmayang ti asawa! Napukan ka! Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ita, papa. Kanayan nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid nyo daduma? Apay no bagbagaam, ngagbalbaliwan, katurnusan nyo ti relasyon nyo nga agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na, papa? Ay, nuambok la kumakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga ingkalaysan ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Imbanag iti ospital. Ijay mata na nang rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na itipagtangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang ad-datan iti trabaho. Anya, Agtukyat tiriknak. No kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinaganak ko na. Manumatan amulang tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing
Kat no iti rabi nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't tan amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay tamay sa ka nga rodan nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday ta nga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka dia sarong karan ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at tagaw-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maiwanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod tay sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingan. Naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod ka na yun nalata sa rongkaran ni baby. Namin, kailiw naman. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isunga awan parikot iti dayta. Nasaya at kay tipada matao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos, iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam. Saan mo ka diya surutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakas ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakay aywak ken kwa na. Makunamday ta. Gaputad na sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho, Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysaya at no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanululi, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang taken ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di ka agdanag. Tasaan ko to nga ibagakan ni Sir Albert. Nga awanen di anak na. Kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasyay laag ti panang gibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti pandakapokaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O ana, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kanda mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirik-rik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat idi iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana.
Urlungag ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni Nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Perla, apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tan awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayong. Pakumusta am laang mo ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kan kwa na. Agam akak, Perla. Amangan no maamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod ah. Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak ka sa pulan ti tulong mo. Albert, talaga ka di adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. Saan ang mabay? Among ka di no apay nga agrebrebelde tirik na. Gapukin na. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti mali nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramida. Di nak maayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga ungdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaing itinay ka arason. taas sino kay ayatan. Dayjay ako rason. Sumarden kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga nun. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipamday ta. Naimang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos. Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka diti ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko ang papananta. Tanaul-ulingan. Anya ka diti ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon. Diyak mo, Ma'am. Ikan ka iti dakkel agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputa na amiris na abindo ti relasyon da ni Albert. Kayat ko ang makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkel agatan. Diyak mo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanya. May papan kadakwada kini Albert. Talaga ka di nga aging inayat da. Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Isu aday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kayat ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang aruden. No apay nga minasimurot ka pa'y lakin ko na. Kayat ko la amaamuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak ka no iti dakkal agatad. Basta ibagakan ko na no sa dino ti ayan ni Corazon. Katulungak ka no, amang sapul kan kwa na. Tanya ti plano na. Di na ninbaga. Nagdamdamag kanyak, no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak amo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak.
No maminsan, saan ka na sumurot kan kuan? Una, ngamin, sikat ikanunungak. Saan nga isog? Nasaya at tada ka man nun, Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isungawan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayap ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Taimas ti lutok. Sika? Saan ka di arong bangla ang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabannog ka anangaw awir kan ko, ana. Saan abalita nakaturog? Iso asya kung ti agluto. Di kagdanag, ma'am. Naimas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya ti lutom asidaan, Nana. Adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya taklat ta. Sika, kumusta kan? Ganti anak na, kumusta amatan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinuakon? Kat inya dayong kanyak. Nakuna ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubing kan kay. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak tikas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak, dito'y balasiw tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano dadaka sa napasamak ken kuana. Mamati ak nga awan dakes ang napasama ken kuana. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit ken Sheila. Bidot na talaga ti pag-andang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert, ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na. Nadumakal iti amana. Perla. Katsapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan kuana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Madanaga na ka talaga. Anya ti napasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas ang napasamak iti anak mo. Urayam ti awakan ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! Waiters! Waiter! Ito na pangiti. Darasam! Natangang amin nga arak nyo. Ang lambas sa kiti anak! Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya daka sa damag. Ni Ma'am Sheila. Ada iyo ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Na disgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, iti pan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serya tayo itaalawas ana pauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.